10 dhjetori dita ndërkombëtare të drejtave të njerit, Europe House dhe delegacioni i BE-s në bashkëpunim me OKB-n Galaktik Omnivor dhe Ministrinë e Arsimit krijuan lojën navigator me qëllim edukimin e të rinjve dhe publikut të gjerë për të drejtat e njerit përmes një përvoje interaktive dhe zbavitëse. Ja se si u përgjigjen disa qytetarë në pyetjet e navigator. Како може да се заштити лице кое е жртва на онлайн насилство? Да молчи за да не се прошири приказната, да го пријави случајот и да зачува докази, да го избрише својот профил или да одговори со исти навреди. Според мене, може да го пријави случајот и да зачува докази. Сметам дека првата опција, каде што треба да молчи, е сосема погрешна бидејќи има рок до кога она ќе молчи. А дека треба да го пријави е најдобрата одлука која што може да го направи пред се да му покаже на светот каков човек е тој и да се превзема такви мерки бидејќи тие луѓе треба да се во посебна категорија. Në pyetjen çfarë do të thotë termi identitet gjinor, qytetarja përgjigjet. Начинот на кој личноста се идентификува и го доживува својот род без оглед на полот што е припишан при раѓање. Ја мислам дека е тоа затоа што нели се секој како се чувства без оглед, нели, како се родил сега. Ajo sqaron se pavarësisht përkatësisë fetare apo gjinore, në vendin tonë duhet të ketë respekt të ndërsjellë më shumë. Во Македонија не почитуваме без разлика на вера, припадност, мислам, не се мисле за едно видео, еден вели, јас сум муслиман, ама позади не знам, крст црква ли што имаше, не се сеќавам, века не треба да биде тоа причина за неразбирање меѓу луѓето. За жал е. И се надевам дека ќе биде подобро. Ndryshe, loja navigator është falas në shqip dhe maqedonisht, pjesë e fushatës globale 16 ditë aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore dhe sjell çmime si vaucher IT 60.000 denar, biçikletë, udhëtim në Gjermani, kursi gjuhës spanjolle, bileta e kurudhore evropiane dhe shumë dhurata të tjera. Çdo kush mund të marrë pjesë, loja zgjat deri më 14 dhjetor. Për të kualifikuar për çmim duhen të paktën 1000 pikë, ndërsa loja luhet në këtë link.